Mina nguRozinyanti. Ngihlala khapha emzilikazi bakithi. Uhluphe ngilalo ukuthi lapha eZimbabwe lapha akulanto esiyenzayo. Abaphuma baya emazweni bangcono. Mina kwangehlula ukuthi ngiphume ngemazweni ngoba le mali yangikhona ukugada ama-free machine ngangingalayo. Ngathi kumbe njengoba kuthiwa lapha eZimbabwe is open for business. Wothi lami ngizoyenza ibhizinisi emgwaqweni. Akusela open for business. Nginjenje so ngiyadubekela ngisole khona lokuthi ngithenisa umkando uyabuya kathesi. Ngiyabe ngikwankwaya i-church eBaptist ngangincede eBaptist. Akusela mpahla eBaptist labo bathi amadona savalelwe emabhoda ngaluthi babuye. Mina sengidinga umuntu nje kuphela onganginceda andithengele impahla, andithengele ukudla ngoba ngapha igethi ngenza okokuzithengela. Angisakwanisi lokuyithenga igethi. Babuya bona abantu labo abavela khona bethi ngomoto omjiji. Babe basinika igethi zokuthenga. Kade sempheka ngamaplastiki. Nxa ngitshayisa athi awuyazi kodwa nje impilo esengiyiphila lami nalokuthi umkami watandelana ukufa. Amanye amadoda ethe ngagula bathenga amaphilisi. Yena kwakungikwazi ukuthi kuyinokwamenza wathanda ukufa. Ngawukhona ngaye ukuthi umuntu uyagejwa sibili. Mina ngangihamba ngiyomgebha koBrisbane. Ngimtshengisa ukuthi khayela kade singidube kanjani. Abantu ayibona umlomo yami kade simhlophe. Ngisukele ekusena ngikade lutho. Ngiyangambe ngicela izitshalo ebantwini manje ngathi impilo yena le. Kade mina lami ngangiziphilisa. Ngikhathele bantu abantu. Ngithi wonke onikhangeleyo kathesi olozwelo ongangenwa inhliziyo kaNkulunkulu. Angamphathisa kakhulu. uNkulunkulu athi lapha akhiphe khona amangezeli. Lapha khola amashona. Khola amashona la. Kathi ngiyatshona mfihla mina ngakubhalisa lokho. Angayibona lutho bengabona isibongo Rozinyanti. Ngabe ngangingutapera kumbe ngangiyakhola. Kumbe ngabe ngangingumzane namo ngabe ngiyakhola. Lapha kabakuholisa ngawazilo John. Namba kathesi bathatha ama-grocery ubabukele bathatha ama-18,000. Siyasizwe ngapho. Thina lami ngize ngithi bathi alubana kathi indaba lapha thina siswela umuntu wakogomede kumbe wakoChabango. Lathi ozasimele bengupresident inxa impilo zethu zingatshintsha. Vela ngaze ngiholi lokhu siyabuya basiqambela amanga basibhalisa njalo nje. Mina omnye kuhlangiwa unathi ebuya athi gogo bhalisana amabizo ngathi ngiyabonga mdala msendino ngebizo lami. Kathi lifuna uyalipheka yini ibizo. Thona lokhu sithi sibhale sizagola sikole. Siyabona sebebizana khona. Sebebizana khona besiya khona lapha abaholela khona. Ubone sebebuya bethwele ngamabhasi. Wena njengogogo ngaka ngitsho ukuthi bawusiza. Hayi mina vele lamsenze ngasabancenyi. Uyancenga abantu ukuthi babe bekuholisa. Uzacinize nami ugwaqo uzasuka njalo sithi bakuthathele impahla. Lapha emgwaqweni angathola kuphela mina umuntu ongodela istaff mina kanisuki labo bangazinyalwa labo. Lapha nje kuphela into ombulela istaff njengoba lamaqanda la engathengisayo. Ngihamba ngekwelede kuseni ngingathengisa yona le 2 sengiyiprofitile. Sembisela yona leyani imali. Manje ngathi business yona le. Hlazana ungasathengisi kusasa basakukwelede. Njengoba labantu embakoredi zamnye isikhathi baba kade simvela ngalo ababheja khona amabhizi. Landela amashona la athi bakorede kuseni. Landela imali zami khona la. Abanye mbaswela abanye khona ngiyabavukela ekuseni. Lapha kunzima mntanami. Kunzima ukuthi mina asakwazi kade amafemu nje bavaliwe. Amafemu sokungamachechi bababuya lamachechi bezovula amachechi. Kodwa uzokuthiwa business open for business. Thina sizama ukuthi siziphilisa amapolisa daily. Lamaphosa ngikhona la hawulayo njengamafuna ukubhadala. Into zami khona imali yangikhona yakuyithatha ngayo. Uwoda amatama sifuna ukukhuphe khona phansi. Kuvula beCentral kumele la emkhupheni. Kudlula beDrill kumele hey iwe bisi imali yami wena. Ubalekile kuseni bisi imali yami thabantu thatha imali yami ngathi. Hayiwa bisi imali yami usathi hayiwa bisi imali yami. Sile 1 week imali yami. Hayi musathi gogo. Oda hey. Oda ndinenzara nemali yangu. Maza amaqanda ami wathathe nganini. Mina ngiyawoda ngani. Ngisenze yakubophisa.